Болай, қаяқта жүресің дере? Жоқ қой. Жоқ қой. Точно қарап қой. Башынан эле сүйлөшсөң болмокто, анан кийин испатчикка бастырып алып качпай. Аке, кечир кой, мага просто жакпайт да бирөө тармал коюу дегенде. Болот го, детская травма деп коюп, кечир коет так, Бирок түшүнөм сени. Мен өмүр бою кодо дешип. Мындай кылбайсың сен? Чыгамды отпайсыңбы? Азыр ырпыр жаздырып, зачем сага кереги бар? Кандай кылыш керек? Хайп кылыш керек болот азырчы, хайп. Инстаграм жарыш керек болот азыр. Мисалы, могу звездный парочкалар бар го? Нурлан Насип, Асель Кадырбекова, там Аваз Акимов, Айдана Дейка деген сактыларчы. Туурабы? Мисалы, сен деле билесиң го? Вот ошондой. Баяктан, Бегиш баяса, ошондо мага дагы ушундай бир. Мен ошондой сыяктуу кылып, ал менен жүрүп ал да сенчи, мисалы, популярный ырчы кыз менен жүрүп ал да. Анан ал менен дуэттер жаздырып эле, Инстаграмга сүрөткө түшүп эле, өзүңөрчүчү там Таиланд, Майландка барып эле, например. Ушундай сыяктуу кылыпчы. Анан кийин даже үйлөнүп алсаң, вообще эле тема болот да андачы. Дворец спортко той концерт берип таштайсың. Бишкектен бир концерт, Оштон бир концерт, стадион толтуруп. Аяна Касымова кандай байке боло береби? Аяна жагабы мисалы. Нормально эле го байке. Болмокко да. Канчадасың? Мен тең курактуу да. Мен 25темин, ал деле 22, 23-тө. Примерно ошондой эле болуш керек. Ооба, жакшы жарашмак. Боюңар да мындай бири-бириңерге мындай. Кандай дедиң, Аяна? Жакшы элеби? Жакшы эле. Байке, анда мындай кылалы. Рахмат байке, өлө сон советтерди бериңиз. Мейли, адышы. Сон хайповать этели байке. Анан жанагындай урбай жүр бирөөнү. Чоңураак бирөөгө туш келип калсаң, мени өлтүрүп коет. Эч ким урбайм байке. Кечир коңуз байке. Мейли, азим. Давай, триллион. Доскем, эмне мону ылдый тарт, эмне Русевский отам. Операторлор жаман кызыктай эле адамдардын бирөө. Вау, Микуся. Сейчас, подождите минуту, кандайсың? Жакшы, өзүң кандай? Азыр эки ырчыны продвигаю. Звезда кылам азыр. Вообще, короче, бомба болуп чыгышат, көрөсүң го? Шикарно. Чөм, сен да ырчы болоюн деп атасың. Мен уже ырчы болбой элем. Давай вместе поработаем, как раз посмотрим. Могу мне? Мен операторым Гоголь Гурбалев, как раз мен жөнүндө сериал снимает. Катту? И вот, в общем, короче, можно из тебя звезду сделать. Только, мол, кебетеңдерди, кичине кийимдерди алмаштырып, бут кийимге катып аласың. Нормальный бут кийим бул. Эки сом сатып алдыңбы? Акырдан көтөрүлөсүң. Сен деген бизче вообще звезда кылып кое алабыз да, только кичине образың өзгөртүш керек. Давай, Уял деген канаттарым алып барат алыска. Күнү түнү мени бөлүп төгөнбөгөн бакытта. Ичимде коркунуч сезими болботту мындай биикте. Мен да жанамын жарык жылдыздай. Азыр кезим жалындаган, калагандын баарын алам. Менин сеген чокуларды белестерди багынталам. Музыканын обондорунда учамын оболуп, сыйкырдуу касиеттүү кыялдардын чеги жок. Музыка ыргагында, жашоонун ыргагында, жетеминден Микуся, спасибо, вообще прям конкретный имидж ты менять это, нормально, 1 триллион около. Мен турайын деген, Аяна Касымова бар го. Мамилең барбы? Эй, ты чё? Это же моя лучшая подруга. Ошо бала сен жайып калып турсуң да, анан кичине номериңди сурап атат, сүйлөшүп көрсөмбү дейт. Давай мен сенин номериңди берип көрөйүнчү, Все, рахмат, все, давай. Классно, блин. Айттым го мен сага тааныштырам деп, таап берем деп. Базару нет, блин, спасибо, рахмат. Монтаж тушактан дейсиңби? Эмне Инстаграмда отурасыңбы? Доскем ой, жана Эрданда. Фотограф могу. Таанысыңбы? Жок. Карабайм, Европаны айрып жүрбөйүн. Может, не билет, мектепте эле конкретно билет бала. Сен таанышың менде. Ооба, мектепте жок окумуш экөөбүз. Катып тартат сүрөттөрдү. Анда сага эме сүрөттөр керек го, сен сүрөткө тартканга. Базар жок, брат, эркекче, досум. Фотосессия керек да мага, братан. Алло. О, тойдом, съемкадамын. Койчу. Сунду чалсам эле тойдом деп бердим, тойдом деп алдап баягы компьютерный клубта жүргөн жоксуң? Жок. Жок, тойдом.
Все, давай. Ёп, түйдік. Алло. Айзымхан, все, хорошо, студияға келер азыр, а? Съемка қыл салайлы. Все, давай. Жақсың, кім бұл? Бұл мен операторым бол. Сразу келіп қалды ма? Клиенттер бар. Азыр екі съемка бүтір ойын азыр. Екі кадр қалды, біраз бүте тұрасың. Ей, от бұл боласың бет. Қара, тартам. Сен тарт саламат. Тарланды өш біраз. Bir. Than the other guys riding on backbiting. Қачы образдарың бердең мынай. Емне керек десең бар бар сен. Вообще боқышпай қапты. Неге оқшышпай жатады? Қарасаң? Тартқан қандай тартқан мен вообще мынау любой нәрсені салыштырсаң четко шығады. Ырчылар жоқ болбойт брат. Ырчылар ошон четко брат. мынай. Мықты фотограф Сен қантел алып бердің жыл сайын сен фотогеничный ол болсаң не өлкө тейін хоть айдан тартсаң десең ошондой болор едсің. Мықты фотограф намын қантіп алдың сен жыл сайын эле берет. Давай. Ойче, Давай. мен. Айзымхан, сен ондай характериң менен, ондай капризиң менен вообще ырчы чыкпайт сенен, не? Мақұл. Давай, мейлі, Қайт қойчу анаңа, ырчы чыкпайт деп. Айзымхан, тоқтасаң. Не oldu брат? Сүрөттөр эмнеге жакпай койду? Жакшы эле экен го. Брат, сүрөттөр зың кылыптыр, блин, просто сом жок болчу деп койгом, эмне менен төлөбөкмүн, брат. Зато флешкасы менде да. Брат, карабайсың, брат, флешкасын чыгарып кетпе, досуке. Не? Бул экен батарейка экен. Кандай батарейка, братан, бул флешка эмеспи? Жок. Мына флешкасы. Красава, копке, блин, давай кени турбайм. Портмонем калып калыптыр эр жанында. Ырчылар өттүң ушунда бекер түшкөн, Мына брат келди. Адам келди. Саламатсыз ба, Аяна? Саламатчылык. Кош келипсиз, менин атым Азим Триллион. Бул Кандай? Азим Триллион. Азим. Ладно, Триллион вот. Бул гүл сизге. Белые розы сизге жагабы? Аябай жагат. Алда кызыл куртканы чечип кой. Ладно, нормально. Каласаңыз мындай коюп берейин. Жок, рахмат, мен ичпейм. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биздин ресторанга кош келипсиздер. Эмне заказ кыласыздар? Салат будешь? Тибон стейк деген салат бар конкретно. Хочешь? Тибон стейк деген бул эт. Эт? Ал аябай кымбат бак. Да? Ошон үчүн башка нерселер жасагаш Чуть-чуть керек. будем заказывать. Эме? Давай суу, Давай су. Суу, крандан куюп бериңизчи, пожалуйста. Крандан аккан хлорка. Жөнөкөй эле суу. Ооба. Всё, братан, давай, не Всё, мешай. рахмат. Жөнөкөй эле суу, э? Давай, блин. Су. Чё, как тебе атмосфера? Кандай экен? Необычно, да? Ооба. Ну, чынын айтсам, если честно, я думала, что я одна такая. Какая одна такая? Ну-ка. Ну, предпочитаю чугу вместо греческого салата. А тут прям я могу быть самой собой. Да? Блин, тебе тоже нравится это, чувак, да? Конечно. А курмачай нравится тебе? Обожаю. Қатып қалғаннан. Да. А вот этот, знаешь, вот сливочное масло аяғында қалып қалды ғой, кішінекей. Оған мантып, нанды алып тұрып мантып. Да. Мы прям бір волнада тұрмайсың. Блин, так понимаем друг друга, да? Классно. Ну что, как тогда? Анда жазған ырлар қайда жаңырбай, сен алыстап кеттің бей, келбей маған, қайра ырдам маға тарынбай, гүлдер билеп нур чачқан ошол жазда, сен маған махаббаттың арғыма
махаббаттын жалынатын жабып кел сүйүүнүн каласынан сага мага келген ал сезимдер терең кайра келбей сүйүү деген мага сага келген ал сезимдериң терең кел басалы дагы чогуу сүйүү менен аралап жазда сен маған махаббаттың жалынатын жауып кел сүйүүнүн каласынан. Аяна, Да. бир нерсе сурасам болобу? Конечно, спрашивай. Экөөбүз мындай гифка уюштурбайлыбы азыр? Могу баары эле гиф уюштуруп аткан Инстаграмдачы. Ну, ты знаешь, мне кажется, сейчас не время. Лучше заняться творчеством. Ооба, бирок чын эле эрте азыр гифкага. Лучше творчество, конечно. Да, бир нерсе сурасам болобу? Ну, спрашивай. Экөөбүз бир мындай клип тартып, мындай ыр жатырып баштабайлыбы, телевиденияларга берип, мындай, что скажешь, ютубка киргизип. Я не поняла, ты со мной общаешься ради этого, что ли, только? Ага, не, ты чё, Аяна, ты чё, я же люблю тебя, не. Ты Забудь. уверен в этом? Конечно, забудь вообще. Ну, если так, то меня сегодня мои друзья пригласили в караоке. Пойдешь со мной? В караоке, что ли, Да. с тобой? Да, со мной. Давай, да. А когда? Заодно познакомимся, да, с ними? Давай, танышалы, Да. Аяна, мен азыр бат эле уборныйга кирип чыгарабайын, Алло. Ассалаумалейкум. Алейкум салам. Айзымхансың ба? Эмне телефонду албайсың? Алдым го телефонду. Мен сага Братан, алдым телефонду. акча издеп атасың ба? Издеп атам. Жигиттермен кетип берейин, аралашып эле коеюн. Давай. Алло. Мындай эле сүйлөйт инсан прием калды. Акча издеп атасың ба? Издеп атам, жолдо. Азим, ты скоро? Жооп бер. Иду. Таап кой акчаны. Тём, подожди. Ты смотри, мы сейчас зайдем к моим друзьям. Ты главное улыбайся, ладно? Они веселые, классные, ты должен им понравиться, хорошо? Хорошо? Как, нормально? Да, сейчас. Пойдем. Привет! Как дела? Аяна. Привет, как дела? Привет. Проходи, Привет, всех целую. Как ты? Хорошо. Я хотела с вами познакомить. Это 1 триллион, мой парень. 1 триллион. Таншоғыла. Артист көйнөгүңгө алып келген го. Кел. Өт. Төргө. Что, как дела, Яна? Кандайсың? Все хорошо, как у вас? Так көрүнбөйсүң. Же телевизордон көрүнбөйсүң, же мындай көрүнбөйсүң. Жоқ, бәрін. Жақсы. Булуттан чыкканга окшоп келип калыпсың. Жаңы артистти да эштегенбизсиң. Ким бул? Да. Не кыласың дос? Триллионсың, немесиң? Айтыр? 1 триллион. Типа, да, там триллион.
Ырдайсыз. Болчу. Ырдатпайбы? Макс, жанагы неме окшош экен. Тиги козго окшош экен деп кой. Чечин. Тиги чачын көрүп алып айтып атпаймынбы? Кандай дейтин да бир жолу. Иә, Кандай дейтин да бир жолу. козго окшош экен дедим. Атың ким? Жылдызбек. Отурчу эми, отурчу. Коюпсаң. Не дедің да бір жол? Да, бір жол айтсаң. Козу дедим. Я не поняла. Ты чё на него наорал? Зачем ты его ударил? А чё, не дот мага азыр? Козу деп не? Кандай мне додат, не деди сага? Блин, ошол досторуң менен досторуң айтып койчу вообще Это адам мои эмес. друзья, это мои И что твои И друзья? ты должен их уважать, так же, как меня. За что уважать? За что? Элдин баарын шылдыңдап атса, козу деп каткырып атса. Кандай досторуң Я ал не сен? поняла, Значит, ты сама такая. подожди. Еще ты хочешь сказать, что мы расстаемся, что ли? Как это, расстаемся? Между нами ничего не было? Я с тобой. Ничего не было? Да нет, я с тобой лично, чисто ради хайпа, ради пиара. Вот так, да? Да не, мен сени сүйгөн деле эмесмин. Бир гана сезимдер, бир гана көзөрмөн. Түбөлүк бир болбойсуң, билет ал, билесиң сен. Бул жөн эле оюн, кол кармашып коюп, жолугасың бир айда бир сагынычты жоюп. Бул жерде жок жеңил ойлук, достуктан да жогору деп койдум. Жок үмүт, жок талап деп айта алам. Алар бирге болгон кезде кереги жок мүнөт санап. 100 жылды камтыган бир кылымдай, сага арнап ырдайм. Сен болгон сырың айт бир түн. Айланып биге жай, көз караштар жылмаюу. Эсте калат ар дайым бир күн. 100 жылды камтыган бир кылымдай, сага арнап ырдайм. Сен болгон сырың айт бир түн. Айланып биге жай, көз караштар жылмаюу. Эсте калат ар дайым. Бир күндүк жигиттиң